Maduong' madhi nyime gi twak e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi Kenya Kwanza koro tich abich mar jumani dhi chako bedo gi romo gi jokanyo mano ochwalo pachgi jumbe ariyo mokalo. Kweth mabiro chopo mokwongo e nyim komiti no en mano mar kuku mar duol mochung' ne yiero IEBC. Aput mageto chugo IEBC manyien gi riwruok mar jofwambo. Kokalo kuom jokombe mag komiti no, Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wa, chenro mar twak gi jokanyo biro dhi nyime e juma mangima kochakre tich abich. This Friday, 22nd of September, we shall be engaging with identified stakeholders, beginning with those who have already submitted their memoranda to be able to appear before this dialogue committee to give an exposition of their memoranda briefly, and we shall allocate each of the invited teams a maximum of 20 minutes to be able to give us an exposition of their memoranda. I will be dealing with this important matter of interim measures, which are also key, and they are confidence-building measures. And for example, the difficult issue of the high cost of living, we will deal with it as an interim measure. How do we look at it? So that, again, I know that there will be probably memoranda that we presented, that these are some of the issues on our side, for example, and we know that Kenya Kwanza have their list of interim measures.